hendo indi bahundu kay kahato karatasi njeme fundiwa yabo boom iyonge tukauja hulu kuyatahele kwa sailele kwa liye buha oyo visa kay kordi wewe ndao Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa tukufu wa baraka wa komori. Mwenyezi Mungu ujujalia ya uka mjuha wanono hizi baraka za Mola Mtume. Mwenyezi Mungu ajalie kamshele wa wanono usiku wa leo uke usiku wa furaha na baraka. Usumwa wa komori wantipia boom mon frère Nadam watukufu wa komori ya message le une message ikao ngio très important au kaya leo 3e jour si ufanya ze message za hapo hauonesa zerongozi jilonai usumwa wa komori watukufu jana tifanya video ilati video concerna ya hizi message kao miuzamba miuzifanya ila video na kaunji ambaba ma politique wakati kao mheshimiwa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi afallahu wa Mwenyezi Mungu ajumuhifadhi. Mwenyezi Mungu ajalie yamvukishe Raina Abdallah Hasani yamvukishe rawadzimana salami huanza rabbal alamin yani kemvu nasuiha na jitihadi ze famiza hao ikaongizwa matambu oui sama dudu alaykum salam bonjour Sania Mahmoud watukufu wa jamalifu. Mwenyezi Mungu najalie karishele wa wanono hasonti pia yolomade Mwenyezi Mungu yambe unono yolona zitambu zilawe haini mwanadamu ulo haruma khasara Mwenyezi Mungu amtoe haruma khasara hiyo haini mwanadamu yenshiyo maisha madziro Mwenyezi Mungu amdongeze maisha na haina mwanamshe ikao yatunga mrumme Mwenyezi Mungu yambe mrumme wazio na maji na haina mrumme yatunga mrumshe Mwenyezi Mungu yambe mrumshe wazio na maji na haina mwanamshe wanzu ya zai ya tabia ya yatunga mwana ya amini ukaya Mwenyezi Mungu jomba au kaide kunfayakun insha Allah. Mwenyezi Mungu yajalie haini wanzuma na Mwenyezi Mungu yambe haini wanzu maisha Mwenyezi Mungu amkuside maisha au kaya banudu wa tsidoka de mafundi de watoa shayo hanza mwanadamu manzaro njema yambe ikao ezarongo nguzambo homonenia. Mwenyezi Mungu jurjane joka na heri hasonsi pia watukufu wa Komor rare janji ya armaze message za hatu do hubushili ya heri na unono hanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu arengezwa Komori ziruhu za hao ya warengeze zinafsi za hao riki wanadamu hanza na hunduniani na na akhira heni mwanadamu ajihansi kia zahembi ya jire sante kaina ditsobi ya jire sante kaina rongombi ya jire sante kaina rohombi ya roho yoivone ziadu jokaya ngarjula hasara ukaya huntimada na kaujarbaki. Wa alaikum salam mama Naeli wa alaikum salam Ilhamu Aminata watukufu wa Komori ya subuhinu gari jibushira oheri ribushirie waloma gobani haswa mheshimiwa Sambi na salami na agwa. Mwenyezi Mungu wavukishe raureze famiza hao huanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu wavukishe hasunti pia heze baraka za Mungu na Mtume haukaya yambari mwombe yari kusudi yambari mwombe ngujoriva yode mana romba Mwenyezi Mungu yajale ukaya ngasi wana nosu asunti pia haini mwanadamu ikao yewa peu Mwenyezi Mungu ya mtowe yerohombi na upeu haukaya rija ngarjo lawa na singarjo ziswa ikao izo rafanya hun duniani. Wa alaikum salam Nadia Abubakar watukufu wa Komori gamjo hawonesa ze sujet ikao dolonizo wakati ikao vanunga wa sujet ikao mujwa uzi Paris Tizamba raha tihantizo na bilora ngwade kakanzamba ukanga bo sujet ziluko ka urgent zilo très important ya boskanzana doka ya nyiwanji kao ze sujet zanyu njashida na zamba watike uka miminga mina penzelea au miminga mina partialite njahena partialite ukaya ntina hata ni hunro wabanu itoti hosoni mwa Mwenyezi Mungu insha Allah ikeizo ramba onga hunro manufaa na thawabu banda ngajo uchange ngabo zishanja ohezeba kazamgo na Mtume. Oui mama oui dad. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam Aisha watukufu wa Komor ze sujet ikao lonizo au siku leo ye sujet yenzima ikao
vanunga bo sujet ikao yekemru hanambia turam gamanzoni pare yabo ni temanye zerongo zangu jo zamba yabo ntina paro jozia sha imru kana uvumbua wa mjini hao kana ujivumbua le zina lahe kana uvumbua wa mji wa hemri kao donzo mlasa message gujodunga ze kondisyo zangu ikao demi nanzao haini mrikao ngena yesuje ya ngamjoka uyamba nti ngwena bezo ya heyevanu ya temanye hau yambe tina uparo jobuli ya yavumbwele zina lahe yomoti tina uparo jobuli ya yavumbwe mjiwa wangu yombili wa alaikumu salam Zakia Muhammad Mbaye wa alaikumu salam Zena Sole sha mrungu jodunga ze kondisyo za hangu za he video ya hangu gawena bezo heyevanu urongowe utemanye suje yaho badanga muyambo sha kuna ujivumbu ale zina laho yode kondisyo ya hangu kuna uvumbua ye mlikao de ranzo jeli mlongozi le zina lahe yode kondisyo ya hangu kuna uvumbua wa mji wa he mlikao de mlanso message yode suje ya hangu ye suje ya mwado woi mwanamme ikao hakai hokomor ya lola mrumshe hatambu na mashaka banda he fami nusu ya he fami gwajaka hanzi hende hata halole mwanamshe ola mwanamshe wae harendeha wa alaikumu salam subira wa alaikumu salam ali rashmia harendeha dobawa lahahe daika lahahe haukaya yemrumshahe ye porto bonheur wa hae imakatienda demander fiancé ye famille mzazahe ne famille ya mzaze kwa jaka content wa alaikumu salam harusi kwa jaka content mbaba haka content ye mbaba he mwanamshe ye mumwali ye mzaza mwanamshe ye mgazija ye kataba mwali uwotsimji ye kataba ngazija uwotsimji izo zisiwa waalaikum salam misbote eza jirihin mwanamshe ula halolwa ni mwanamme ikao hamfiance wanza na wapenzane mrumshe kajakana hata tawabu kajakana hata problem waalaikum salam mama Najia eza jirihin ezajirdo kwa wakati ya mfiance waelewana wajiwa lolane wakati la ifami ya mzazahe kwa jaka konta wakanze fiance itsendele alhamdulillah mwanamme huende ya demande fiance hata hemrumshe waelewana ukaya ngwanzana ungeende demande fiance huja harumandola wakaya nusu ya wangu wa alaikumu salam marimaji ye nusu ya hefami ya mbaba nana mzaza hinga watuka hanza ngabu wakada konga wakahanza wa alaikumu salam mama Fayadi watukufu hezi ni zenongo za jirihin ye mwanamshe akaufanya hazi harmonize ikililu mwanamshe ikawa hakajidobli halolo ane mwanamme ola haono ya ukaya sheri vumenu ufanye msafara baike ujovira ihuwangu wavira ho barini ne wasili manga danga mjoka ya wede mrumma hangu wanlola ni wanza onanzao ngojoneshelea unifikiri alhamdulillahi ye mrumme loba uwa sha rahem rumme jaja ye mrumshe hadisowese wa mazetwani ya mjusemuo banda ye fami ya mbabahe kwa jaka dakoro hakunendola ika obligatoire wanjie wamenye wa alaikumu salam kwa maheri ika obligatoire wandisove harisasi na ndola safanyishiha hobe harisasi na misili woti binadamu mwanamshola ndisonji ya mazetoni na majini rahimrumahe japashia have mrumshe yedia tsahe unono Mwenyezi Mungu hamnika unono doamba wala basi wajawa fikiri ye mrume ya pashe ujahunu maanga eza jirihingi eza fanshahingi izo mrume ya haba ya jote mwanye vanu mwishienyo ntipia ye fami ye mbaba yani ye fami ya he mwanamshe ye mbaba he mwanamshe ye fami ya mbaba he mwanamshe bibi harusi wa mwali wodo wafanyia ye mwanamshe weye masera majini wa mpuli ya mazetwani haukahindi watemanye haruma message bwana harusi ngujejeleza eizo ya zamba hindri haishi ya hindri ne fami ya mbabahe mwanamshi bwana harusi ngujorongo wabanu mzishie ngajo ujar detaye yesuje ya bili hindri yesuje ya bili way mwanamshi ikao
hafanya tu pour tunge hunu Faransa shange na séjour ya ena. Wa alaykum salam mon frère David Ahmed. Gena séjour ya ena. E mwana mshewonge homsiruni. Ntujua bala hamba Carcassonne. Ntujua bala hamba Dahu. Je sais pas Dijon. Je sais pas hula hamba Caen. Je sais pas ebala Auxerre. Je sais pas. E mwana mshewo hatonde hajahunu wakamayoti. Habalo wanahe hasampanya imo hata habalo wana hajahunu manga. Hafanya tu pour tout akaurenga ye mwanahe mwanyanya uko kama yoti manamshe. Ike mwanamshe uo kajashida yafanya meme 2 ama yoti. Hata hamruhunu hata hambeshe ya ipande ya vire hujahunu manga. Hombeshe ya shila ipande ya jehunu manga hambea hula msiruni kaodo ya liyo. Baada hambea hula msiruni ola moto hawaswili ya vile harmasila ipande dangari emanyanya mzazahe. Emanyanya mzazahe ola katina resursu za ushida zidomu bisa eliva nyumba. Haukaya kaja change séjour. Shahendarenge mwanamshe ola hamrende business. Hoda honi. Wado jawangu, wado jaurema. Otoa mapesa ni wado saidia olive nyumba. E mwanamshe hende hata jirande konti. Ya ukaya nti maisha. Yede heli ni juskaka. Sikanti banu gamtoshifu. Gamsimbuo. C'est vrai wedi anere carte. Ye normali do ujani kebanu. Owanzani wahe wajobanu. Wadon drag. Finalement yonabia ukaya kubali. Nerudo saidile nyumba. Hahunumrumme. Umani unjia. Yemanyanya katwanza ya lulwa. Haukaya yemanyamzaza katwanza ya lulwa. Haukanguone kaha lulwa. Sizia ya bungarjo ujarmaze message. Watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu naripuwe nezerongombi zilo haruma ya Faransa. Yaripuwe nezerongombi zilo haruma ye Komori ya hatu. Yarijailiye ye zaheri insha Allah. Haukason si pia ngarjonda rauziso kai. Haini mrunge shahidi. Haini mrunge dhamana. Watukufu wa jamalifu wa Komori wa baraka. Siwono video circule wo yonti na ujawi juje. Haukaya iyo video na iwona harme page Mohamed Jalud. Iyo video na erewayo en privé ya mwanamsho hatu ya tolwa minui hondani ne mrumme. Ikawe mwanamshe akaufilme mrumme baada arenge zinrungu mto hondani. Iyo nti na ujuje haukaya ntujue shatsonganiro. Je peux pas rentrer dedans. Ntujua, njambilwa, tiwono, ntina ujwana be mrumenge na haki, ntina ujwana be mrumshenge na haki, shayiho ntujuje. Shaga mto exemplaire, hama, zelongozi na zona banu. Ezajir. Ngabo manamshe ya paroni par. Ila mahajana. Yani kama shitaka ya hemrum mahai. Yanambia turamwe mrumaha nguu hantoa hondani ka 2h du matin. Kajakana hata mbapitie ya ukaya mimi mrumshe na zayada minaye. Hantoa hondani na baridi. Ya boba turamwe sika uhupara zerongozinu uzambe uzilani. Simambia esha songe mrume ya huto wa 1h du matin à 2h du matin na baridi. Henry Hanambia yemrumangu yena ngoma yemrumangu kazamra ko telefoni yemrumangu kazamra ya lauliwa yemrumangu no para itodo hafilia. C'est normal yemrumangu ka hupara ya tunde yewe indo ya hupara masihu yewe indo gena dura mrumme. Simambia nike numero ya yemrumangu si c'est vrai ekangwango kweli. Hanike numero hemrumme. Na wale mwanamshi handungi ntwila kajanike numero tikaudom faria nike numero ya hemrumme ntunde. Hanizinis. Botira banu kutwambe hadisi la n'importe quoi. Gamto juhamba hadisi au hasard. Si juhamo, mitsidada. Mikado hamba hadisi au hasard. Wakati le mwanamshi olenda nike numero tipare mwanamme. Upare mwanamme hadisi normali mituramu uja utaba ufanya hadisi. Mungu ikaw vraiment ça va pas haruto mshaho
ole wa Hondani, ole wa Masihu, Madzima, 1h du matin, c'est pas normal. Abatula mwenyezi Mungu na ujazel bati kubali ukaya wokutsorongo wa komsa wa utunda. Wa utunda nge hurongoa. Botula yemrumshahangu wa alaikum salam Nuru Yusuf. Yemrumshahangu mzazae mwana hangu timtoa 1h du matin à 2h du matin. Haukaya ngamjo kamruka de tunda mrumshe téléphone. Yoki soya djul 2019. 2019-2020. Mruka de tunda mrumshe téléphone. Mrumsha hangu yemuhodari yede mumru harumu wanada makouto ta telefone yede mwanada mwamadu haukaya daike ngopani ngupiho yotoka jao. Yekango ngo salo yotoka jao. Bahate kangu swali ye telefoni yokabo mswala juu yedo sone. Mrudo onazi apelibo zija onja paro juisa. Shansujuwa wala Mwenyezi Mungu haka ujajano nesema sihuyala sibaki silalada minaye mrumshangu hajuha hendo mshanani tisante SMS ya haja wakati SMS ya haja tikawa mwanamme hadofu kila de telefonahe hatundanga de telefone mrumshahe haono message ya affiche directement. Chérie, est-ce que tu as déjà dormi? Namangale mrumme ya laladena mrumshe Masihu 1h du matin à 2h du matin. Ikao yekado tunde mrumshahe téléphone. Yekado hafili. Ne mrumshahe est le meilleur plus que tout le monde. Yaudo tunda yaudo connecte na téléphone. Yekado ba téléphone na face. Rekangu piho. Rekangu swalani. Hani ziyafanya tsoka jao. Mrumme kaja paro hafili. Shana mangale Mwenyezi Mungu. Wode mwanamme wona mpara kauneleze mana ya tuemru mshahe 1h du matin en 2019-2020 fin 2019 valangu nelezo yode mana ramba ukaya sujamanda ila karina unjia et pourquoi ole ya tuemru mshahe minuit karitujua eza jirihin Allahu alam zahao owaili karna ujwa ujuji shanga amwambe mna ngongowe ikao simuyesh wakati le mrumamba botula tilala damine mrum shaham 1h du matin 2h du matin yemrumshe hajuha hendo omshanani na bala si ujwa ulala yoka minuit à 11h du matin à minuit 11h zamasiu à minuit si ujwa ulala bala ka hopande ngejao njaparo hambaga mtundo aukanga mjoka ya telefoni chetwani ngevanu si sonsi pia unjwa Gajojwa tundaneze telefoni za gojojwa uhunde mlu atsowanzishi tu me plais vala tukakabalanga odona hauka indele zo sosu emazetwani ga omenje gojojwa wajo kama namsha bwana nzishe na message yanlaulie ni jihada wala wengu nanzo wakemgani besha invitation hunde mna mwana msheme ma wey dudu wey sama dudu d'amour sama dudu elle m'a envoyé une invitation c'est ton de profil waouh elle est très belle. Bani jo kelke manan besha invitation hafuhami na balai madam shola katina atafikira ifikiri yo unreze na soleil hani besha mna ani besha invitation situndu we mwanamshe bani jo mkinisha kabano hafuhami na bale madam shola katina atafikira ya hangu hani besha invitation banda kwanza do dungaza video zangu shase ujua ujihada yoka banusulu wengu nanzo banusulu we hafuhami olana la tiram vraiment t'es très gentil t'es charmant si jihada wihamba misharma banusuru wihafuhami na balau la katina hata fikira hangu tu ramtes vraiment te courageux vala hafanya complètement haizo minambao vayahundu mruha jihada ya banusuru bada msho ingunanzo je sava banuje banonjwanzani huone gwambo banonjwanzani huone na vala ula ubesha invitation ya udunga shaka jabesha invitation bagu hanzo si ujwa jihada swanaume. Si ça bug, je sais pas, avant qu'on doit parler, désolé, je sais pas pourquoi. Ma soeur, ça bug ou pas, je sais pas. Eza jiri hinri, et manam meola, hatundu, ou manam shia juha hendom shanani, haone téléphone ni, waja message. Chérie, t'as pas encore dormir? Angalam room me ya lala denem roomche. Ya one téléphone hem roomche ya fiche message. Ya ukasheri raku jasuha. Ya wabinga fukike mimi rangu njomtoa njoba robo nsewenza ujagondo na mabana mimi naijomba mimi nsojomtoa kajajo bakodani uona jomga de mwana wangu e mwana mmola hatowe mrumshe en 2019 ou 2020 hamwambia roho hawe dezaho
Mrumsho wakati yaone message haja. Hambie mrumsho kwa waja message tiyo yabo le jina mrukada. Wo manzano wangu. Manzano wangu. Hamba buwaze message wangale mwanamshaba ntubu. Hamba tiwono boyanza ukaya chérie t'as pas encore dormir. Est-ce que c'est qui? Yekawa mwanamshe da hanjishi abo lesbienne. Yekawa mwanamme da hanjishi ya chérie t'as pas encore dormir. Yabo wade hawara. Et mwanamshe haraya yaonese mrumme ze message neze conversation. Et mrumme hamfute la paix. Hamambia roha hodani wedeza ho. Izo mimi njo fanya. Mimi njo mtu wabai. Keti ji 3 heures du matin. Haukaya. Namnaje njoka hunra rukunsi uhe. Rumsha hangu gamida mina yema si hurilala. Nsona mna message wa mna moto mna mtuna rehajawan. Salut mon amour. Ntunde telefone mon amour. Ebanu amuro wa hangu tidamisha bangena ndojina. Emana da mundu ya Josh de hunreru kuyasi uhebu atukofu. Oui, elle a le pizza. Bon, mon frère. Manadamundo ya jo hunraru kuyasi uhe manamme. Yeke haone mrumshe wajam na message. Washi système, mon bébé, t'as pas encore dormir. Mon cœur, t'as pas encore dormir. Mon ange, t'es toujours là. Réponds-moi, mon amour. Manadamundo ya jo resiste boatukufu ya lale masihu ya one telefoni ya hemru mshahe ikaza t'as pas encore dormir mon cœur. Chérie, t'as pas dormir. Wa alaykum salam Tania. Manadamundo ebana wo hanabia turam. Emru mshahangu ya muhodaru wa utota telefoni njaparo mtunda. Suka wa iklanda juu lila na yeto kaja waka wa upande njaparo mtunda. Shamimi hojuhendo mshanani ti sante message ya haja. Ti tunduka ti telefoni angu nsona la de telefoni emru mshahangu ya fiche. Chérie, t'as pas encore dormir? Namnaje batura mnjoka hungaru kunsi uheti mtowa hondani hendeza. Wa alaykum salam Muhammad mana. Hatowe mrumshe hendeza. Yode mana ramba ukaya. Hadisi hamada ila rayuona. Ya publie lo manamshe. Ya mrume ya mtu aminu ila karitu ijua. Karnawi komante. Au kakaritu ijua eza jirihindi. Uzijuo mnyezi Mungu. Nana owaili. Shaola mna exemplaire na kaumrenga. Ya ukaya mimi wakati na jotunda hata baike gawadongo puha baridi na mapumba la glasi njo hudungi sana baridi hiyo wadi wale mwani baridi hata uhumeshuma shanja jo hansi bandet sono mafiti wakomari watukufu katsulata wakati garanda harmwe suje wakomari watukufu yesuje yamando garamba yesuje yahemwanamme ikao gujo parabanu yemrumme yarongowe yambe ezimtabishao ya lance message haukaya ngujoka usoma hitima ili yasjisili yaslihem rumshenoana oyi mwana meikao ha demande fiance Comore déjà aba sarango mwana mewo ya wasuli unu Faransa ngasina 7 ans 8 ans ya mwana mewo demande fiance e mwana mshi haelewana deni mwana mshi rahejenda ta fiance e mwana mshi amwambie mwana meukaya tu peux aller demander mame hosomwa owanzaya e famia he mwanamshe mzazahe ya puha ngazija. E mwanamshe mbabahe ya puha mwali. Ye mbabahe ha accepte fiança he mwanameola ne mwana. Yende hata bande fiança fanyishi ha ye fami mzazahe kwa jaka d'accord nendola ila. Mzazahe mwanamshe. Sha yende hata nendola ifanyishi. Waka mbalbala na tambu hosoni mwa ye fami tena ya mbabahe mwanamshe mwali. Haukaye mwanamshe akaufanya hazi harmonize ya ikili. Ikao kajakana hazi ya mafiti shaka ufanya kana function jema. Haloloni mwanamme ola wazaya. Waenshi. Apartiri ya rangu walulana. E mwanamshola mazetwani ngatombo mjia. Maseranga mjia. Ye mrumme warambwa ya ukaya insidele mrumshe ya kaya. Ye mrumshe wa ihapulwa mazetwani. Wafanya namna watahe nzia haina nzie mrumshe abone. Mrumshe hakaubona shaika hama question de périodique. Yende hata ola mwanamme harenge mrumshe hambalia hodo mjini hao. Heda mhati ho mjini hao. Wakawyeshi ho mjini. Wadungwa problemu hari de famia he mwanamshe ye mwanamme haduza he mwanamshe. Mbaba he mwanamshe mwali kwa jaka ulala wasiwa juma ubeha misili hosuma ola mwanamshe.
ola mwanamshi hambie mrume ya ukaya vomye bosheri rifanye namna hata uende manga, yani uende Faransa da ngonanzo ga muhanzo uwo mrumshe ikawo iele otop mrumshe ujue mrume ulio abasa yambie mrume ukaya sheri na fanye namna urohe wendo bonze wende manga na woti mwanamme wa mji mzima hadungu namna ha investise ze maliza mwanamshola habehe mrumahe Maroc ou de Egypte na tso hamba Maroc hambe ha Maroc ye mwanamme heda baki ula hata ye famia he mwanamme wao njomba hene fami wasaide ula mwanamme hata wasulunu Faransa she yafanye premier pas de mrumshi hauke mrumshi de troisième mali atowe mrumme na magale mrumshi hamando yi masha Allah hoja hunu manga ola mrumshi katsula wazila problem ola mrumme kajamranti bate mrumme hajizi ya kajalo la jusqu'à maintenant hasibabu de mrumshae haukangu mwanzo mzaza hoana gasina mahamfukar shema hamfukare yo ya tambu na mashaka ya mwanamshola alo juma uhea masera na majini ya mrume hano ya ukaya katina situation shahambia mrumshahe ya ukaya sheri gamtaho namna ni hudeplace wede Mayotte raone ukaya ngarjo la solution ya he mazetwani yao ha deplace mrumshahe wede Mayotte mrumshahe de hula habaki finalement hasiya boba hasisiwa hardi hasisiwa ngazija hasibabu de maserala ye fenomeni kadahu ye kemrumshe hede mwali hakaubona yore jengazija hakauzidi yohenda mwali hakaubona yohenda ngazija hakauzidi ohanduza mbabahe mwali finalement ola mrume eba nuzabandu wakaureje ola mwanamshe ola mrume hasiabo hapara ye famia hemrumsha helo mwali hawambia mimi ntwele wa hadisino mrumshahango inti wade ya kanu inti problema kaniso ganjo soma hitima mimi mrumaha hebeke nga mimanga ganjo paramazarif wasome hitima haukaya ntwelewa ye mwanamme mwanammahi mwanamshwa hembabahe mwanamsheola ulo mwali yani cousin ou frère hamambie mrumme ukaya kamakini baga njombonesa ye mrume hambaje wiga njombonesa utisome hitima utifanye ndongo wala utitunde ganjombonesa yabo haini mwanadamu ngiole ya ukaya wafanyishi hamidredle yani misili e mwanamme ye mrume kajaele wa heli ambilo abo hajirande konta ukaya yabo nyinyi de mauwa emana hani yabonye nyide mwawe manahani haukaya henu wakati ya jamali ngubono henu wakati ya lawa mali yeda jikosantre nevi ya hai yafikiruye mrumahe dadange manga nguzidi masaranga mji yao ola mrume kajaelewa haridi harejeze mrumshahe Mayoti eda tsa solution hede hula hanjulane na mazetwani haridi hareje na henu wakati mrume alona projet dene mrumshahe mwede hata wani mdemande nyi fami ya mbabahe mwanamshe mdemande ya mwanamshe ya lolwani mrwa jina be mrumenge manga rangu hale madisotra zizan madisotra fitna ya hanza manise ye mwana hanyu ne mrumma hae mwede hata kama mpropose ye mrume ya mrensi ne ya lolo subhanallah ne mwana mmewai hatsahwa ni wangu washe ya walole heni mrumshe yanzo ya mlole yoambie mrumshola antukanga mina mrumshe na mwana ikawe mrumshangu miumanza yede anive haunu manga yeke mrumshe yanzo ya mlole hataka hari ya mrume hakaurans haresiste ya baki unu manga ya sufre ne ya respekte mrumshahe ulokomori ni wanae owaidi yabwe izo kwanza na behindu watukufu izo kwanza ni mabieni doka ya zefa mingi zona rohombi mwanamme wengu johe yabanu ya jitamke ya onese zenroso nezetambu zahe ya henti ushahidi ya ukaya yo ujehimilie wanahe na ye hashara ne yafanya mrumshahe nyigangi ujosoma hitima yo ikeshifa yo ujehimilie hashari shiranganye haukaya mdaula upeu na mkera dhonda hukana baraka na haina mrunjuka ufanya intervention ya yanzo ya njie ya rongowe katina dura ya uvumbwa le tina lahe katina dura ya uvumbwa mji wa mnu
ngujolunga ze conditions za hangu alafu zetabu zundu mwanamme wai dokaye mwanamme nge hunumanga katunga ruku yasiwa haufikira mndu mshahe gasina mahamfuka roda mahaminane katura tse mndu mshahe ngwanzo mndu mshahe gutukuzo mndu mshahe shazibaki za wanadamu ajihansukaya ngwatao roho mbi ya hanza wa manise ne mrumme yende hata wa mtlia mazetwani wala mrumshe haini wakate mrumshe yo masera na majini ye mrumme katina dalao ya tufanya katina bana tubehe mrumshe nge haruma khasara na taabu. Watukufu wa Komori wa Jamalifu gari jo upare mwanamme woi haukaya yaje haukaya ngwanzo yarongowe yaonese ukaya ngujo soma hitima yaonese zetabu ziungo mrumshane za mru mshahe ne ushahidi waonesa ukaya oye fami ya mru mshahidi wafanye efami mbabahe mru mshahe ye fami ya mbabahe mru mshahe waudu wangamize mru mshe hamakalima wamwambia haukamrumshi akatranquili akamali akauyeshi akaufanya hazi rangu akatenda yalolwa niwoi watojwa hashari wanzwa menyelevi maserana majini inda ila rohombi za kifami za jihansi na rohombi emrume weika tsukiri yalola mrumshi ya juhamberatse mrumsha yeka pasa mrumshi yungumwelezo wamwambia condition za ukaya mimi nganjohulola shanga mina mrumshi. C'est normal. C'est mieux de dire la vérité au lieu de cacher. Subhanallah, Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Yalinike musomwema. Yalinike taufik. Wanadamu wanaodojo kaya banu ngojo ufanyia mrugangi uturne mwana. Hao ngojo ufanyia mwana ho nyigangi ya manene mrumahi. Zede zakauhe zido msubise. Sasa pure ukawanu yekadizo wafanya nyigangi kwa jafanya nyiganga we mwana hao no. Ijo mkinishi yaka wafanya nyigangi wamanise ne mrume ze nyigangi zila zikauha. He inverse. Zikauha jezi msubise. Zikauha jezi mlendenai. Gabotso kwamba Otis Hot que je vais aller chercher un travail. C'est toi qui me donne à manger, Mdaoukanabera. C'est toi qui me donne à manger. Yabokana mvu. Et wanada mwalo harumwe réseaux sociaux. Wambiye wende wafanye hazi. Haukanga mfikir, c'est toi qui me donne à manger. Je vais te bloquer parce que j'ai pas besoin que tu restes là de mes soeurs. Parce qu'on voit que t'es cochon, t'es cabri, désolé. Yetermo shawuti mwanadamu watukufu ngar paramrume yarongo yaonisezi koza nezitambu yabehe message yanzu yabe usomwe fami ikao deja hasara mbu kawaudu wa magamize mrumshe yanzo ya hensi alert. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na mwisho mwema. Huhanza hahe Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu narihafadhi. Oui, ça va, Joe Fas Joe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hasari para ye mwanamme ye mrumme ikao orandisa ye mahadisi he mahaba ye mrumshahe ya monesa wanzana hata ya msaidie hata wasuli unumanga ikawe mrumshe hakawia shitambu za masera na majini ya kaumtabisha ikao ye mrumme ngujuka uonese makalima nezetambu za mrumshahe no ushahidi ikao ngujuka uhansi alert ya usomadua wakati kao ngurambuo haukaya dezapa sa ushahidi na makalima ya uonesa ukaye mrumshe hapulua wangu. Resalamu utifumbole zina lao utifumbo mji wa hemru mshaho utifumbo mji waho hambe hadisi wa Komori ngwa ushilia ushare salam. Salamu alaikum watukufu. Buambabile jim tukufu. Buambabile jim tukufu. Salamu alaikum watukufu. Luar mwe dunia mredungao. Ikate desidege ile upene pfani njiaru mwe zemendari zini ngomji wao. Kaujana ndizi hoza za hangu ni mrumsha hangu kanga mwishana mdotla zeke mrumsha hangu ralolana Komor
raish ganina ye hata miezi mdu ya jariba mna mwana ra hariba mna mwana alhamdulillahi rabbil alamina ye mwana huo abange na biva japaronde mshangu na masera rangu na mlola ijabura ze mwana uwe mwana wake ndamindo atasimtalikoli mashaka ya ndita yabo wangu mrumshe huo masera ya dega bodega ikaujiri swati sitadi haza msinadi kasitendi hata tintia tisiriki hawizo tidongo za hoda honi hatu sikargendare una wagangi mtuona mahalani na tuhenda na sahamgangi kajaka ukiri mashauri se centrali pakayende panduza mdada nabunga zijole kelea hezamba bile jitse na mtukufu wala ani centrali mwanadamu unda haufu pakayende panduza mdada yavozole kelea ye waheni wakati ye mrumshe yendo hadu zambadahe e masera kama ye kamjia yuka hula pande malalao yubona ndio de centrali ya hayo ya kufanyishia lazimai ikaya mangari joko veni wando ndondo okay donc hareje sijafika damina ye hatam abu yalekelea hajandri fikira ambe mashakaria unaovana kairi bongo mahangu ngusafira sarazaya zifanye njia wenzaho Egypt sababu kwa hura simano wawe tena mwana nezitabu niziona oda minawe anaambia wallahi ngo nduchizo Mwenyezi Mungu na mtume adanga mirazi wen ungutelia sikuti za mwana wa bilinae koro haenda Egypt katika mwana wote ndasina neziminane aba angena seta abugo mwana woka tunijua baada ya babo repara nao harbi abona wasile Egypt sikahamanga mifaransa badina tuunda badina tuona msoni boshengo mshahango kwa wasiliho inkuwahu mwana nasi wahangu waro mhono wana kulili Egypt wandengo jabana abona jabana njaba teni hono waja Faransa abona jafarasa njaba teni hono ya hangu badina tumona ya hangu nifanye nebusha hangu zetabu na kalziona damina yabo tindatiza mbuna mtumu sijasifanya nzia hasa sitowe mgumsha hangu tindeha maore nikapilie jerika himaesha ya hangu ni wana hangu harudi hafanya mahamili maore warudi wa mboshereketi hatilo hasiso centrali katabu ya mteudo ambeje di centrali venuanro behelonga watsoyelewa wambeshi ani venuanro hatuanduza mdabaha c'est-à-dire ya kamaore harudi hapulwa ya la masera sesa ya la masera wayo hatuanduza mdabaha suzuzisa sipara sikautabi ya telefoni kajapo juziwa sikautatanya telefoni yeroho keja kama kini abondumsha wangu yalumwadi c'est-à-dire hukaupara somahani hukaupara baade mrumshe hakahula mwali hukaupara hata kujaka urengewe telefoni hala babako noto nese mjeshelea utipionese mji ramba mwali utsabe mji mwali shoisiwa gazija shoisiwa nzwani shoisiwa utivobwe mji bayabo ya tuanduza mbabahahe sikaupara ujue hele ndumshangu yaliyo nitakorespondewa wakati ya jusiwe telefoni suzisa hezaleji mtukufu hezaleji wala abo telefoni ya jusiwa suzisa ukajehe lino atandi karitafitira juwa zinongo zinu izinu zilanda nidu hatu hambiza hendu mme
wafanya ego andu za hemzaje wafanya fadatika ngani mdungu za kinyume wewe tumotonti kanzani mdungu za kinyume Yolando wakaumrongoza Yolando wakaumwambia Yolando wala ile jabu ya njibu Yola wakaumwambia ndo ola umwambia o hizo ula mwana mne moda honiho iho mwali mwana msambada hae wala anapesa hiyo hanjibu kaisi ya usitauzijiwe kalima hilo hanambialo usitauzijiwe gaguzu akumbonesa utitahe ujue hinri somahani dopoze masuala utitahe ujue hinri utitahe ujue anidabuna musita eze ndo mojinunga zilonda huu ndo hatu handuze mnumme wafanya ndo handuza mzate nelewe tuhambia tikauzozo nakaumanda yabotika urongoza mndu mwenzanki ashagara nzoka ngorongo udovenu waiza rongo zinu wa ugangi unu yemasera yanu dovenu wa helilo ayanu bazetani katako kulembo mshaha ukati kena tartibu paka yarbi yareke ibo handiza mbahe no yondo wa kundoro uraha anitadiri yondo yabo nao ewa c'est-à-dire eke masera ya mjia emazetwani ya mjia yeka mkamba lisheni wakati ya viho mwali uhaduza mbabahe yode bahanu yabonao wala wala no zenongo zila tizigungu tisahawe mana wema hata anazuana watipina waranti ya sukaya gazinitabishao sidaga da ile jawabu anambia ukau titahuzijiwe gamdumbonezi ike mwamba kaduwaza yemambiwa kajaduwaza ngakusetele kalima hilo ike mwamba kaduwaza yemambiwa kajaduwaza ewa c'est-à-dire ahambia utitahe ujue parce que humuzisa humambia evanu emrumshahangu zetambuza emasera yanu eba hunundo hatu hujiuzisa eba ndanyi na ritaheri jue bahe yahambia ukaya utitahe ujue ngujo mbonesa sidelilo wala umeelewa na ile kalima lana mbija isaila rangusa yeri zana njaparum karantina betul parum karata jerundaba karja paruparan na hapo yembumsangu yotabi akasena wakati chebisha shimpulia ngoja zitabisha zezeni ese hicho wakati shetani pulo malada mhena wakati mtruge abongo tenda kala seanti heli ngazini tabishao ikalo kwa santa mungu na soranti yembumsangu wake tranquille ya bidelelo wana kasena wakati mzazajo kama ndo wanango watiti waonao elimu za watabi hao hata mimi hizo tabia nyuka humsa nyuka hao ndio kweli na wewe jitihadi yangu mjifanye ikasi Mwenyezi Mungu anikusudia tunajua ni daraja Mwenyezi Mungu ya tunikazi ya tunie alafu tukaanza ndani ya hadi uno ukachaza hizi continue amjohere mafoto ngoja balance kabile mafoto ya hao ewa ngaone mafoto ya hefamiyo re anambiazo kaya ntitahenzi juu za mfutini mafoto ya gamza ikazi ya gazi wa senabo tulokaro dahi kwa sababu amje jikuvre ya mzinde kwa nazarisu kwenye hipima yujifile edamino wana hambu zembumso hao udovani na kujani hensu shahidi gotira sina zingizo hamba kasi japaruha banu jaban semana na kahuja ezetabu ni nizienshio ni mdumisha hangu ngatapo wanangu uonelewa erango wakati wala wakomori wajahunu ngasina mahaminga kadi na mahaminane emrumshaho tujurunganyi hatabasa kamina mdumshaha yewe hulola ukujalola silola kabata kapiti silola na wewe simsara tehani kubadia ewa emrumshe uo humwambia zekweli kagona mrumshe na wana we ngaripara nao
haukaya hufanya mahami nji kujalola hasibabu ya ukaya heni mrumshe ya haja ya hudemande wa umwambia hauwa mtsaha wa umwambia shanga mina mwana na mrumshe tidelilo na mrumshe na mparisa yonuzi sasa yeku ulo na ngawe na mrumshe ngaparo mrumshe wangu muhamba kami na mrumshe wangu lokomo amina wana waidi da minae baide jabu wahanda ukaya ikakutunga kabla kukabazima utaua wallahi yake ule nani netire ndo tako wana hanga mashallah ngavyo amza ye message hingi wa jere ye fami ya hemru mshaho yani de fami ya mbaba hemru mshaho message hingi wa jere ya bio mwisizoni wa mbabe nanzoni wandie igwanda warenzi inazifanyisia warenzi katarunga diranje ndo mshaho sisahawema nikidamina o akibinadamu kwa zazata zijavatila yanze avatilemewa kasimido tabiho nilokule naye nemdo mshahangu onelewa wanahangu watabi hao na votuka watabi hao mbendo ula mbangoza no ndiyo sahina wakati mwana mtisiaji sawa na mdozahi alo harumatabu ya watu la mwana yekabasauha Gonelewa. Amwelewa. Donc hiyo bwana Tanzania nyense kazi hizi repete. Wazirepete. Akili ya Mwenyezi Mungu. Ili ni balance mafoto yao. Ngoja ya balance. Tunama mtu shahidi ba. Entre mfumo huu ni kwenda mazari ni hekima. Okay mtukufu Mwenyezi Mungu gujohatsinamu wa ushiliane dawene mrumshe kaudu wa mlola basa ikao gujamwambia nrabo shahu mwambia kangao na mrumshe na wana Mwenyezi Mungu awatsinamu wa uelewane ushiliane dawena mrumsha haho mrumshe ikao nguhanzizo wakati ikao hujahunumanga ngorekonese zenjema ikao ya hurenda ngorekonese ukaya yedi ya hutunefikira ujemanga kujafanya juana umemakalibo shwako ujamanga wadiwaza o wanrasha hao ikao do wabehahun Mwenyezi Mungu uhifadha ukaya te enom we mwanamme garombo Mwenyezi Mungu siwasaya rike hamadawe ridore konese zenjema ikao do la rengwa garo shukuri yao mtukufu marhabani shukran lakum watukufu wa jamalifu muishia ye mesaji ya shababi mwanamme yakawonesa zetambu zahe mrumshahe wakati kao ye mrumshe depuis longtemps yakadena ikomor gejuma utsobeshi wa mazetwani na masera finalement ye mrumshahe yekahalawa ihongazija habewa mali ihondiho yakwenda hafanyo malalao youbona shekasi hingazija yocho chafuka ihondiho yakwenda finalement ola mrumme hazonesa bani ya ukaya hapara ye fami ya mrumshahe yani dwaluza mbabaye ho mwali hado wapara bade mrumshahe kai ho mayot hasisiwa ho komor banda ho mwali banda hachafuka bade mrume hambe mayot hawapara kwa jaka mjusi ze telefoni hawapara ya juhele mrumshahe kwa jaka mjusi ze telefoni wa alaikum salam kikima weni eza jiring wakati ya telefoni ngabo mwanamme modaho ni homali ya juse telefoni ola mwanamme mrumme hazamba banu mwishia hawambia ukaya ngamwambioni na rambe ritsahe solisio zerongo ikao lezilo zaunlo mrumshahangu yeba de famia hahe ye mwanamme yeba de famia he mwanamshe ya juwe o izo ziunlo mrumsha bange kapablu ya somehitima haine mru ya mrumshahe daoni ya mbeshe ya mazeton ye mwanamme ola harongoa de sa propre bouche waye hazamba o telefone hamba zila weba yoti problemu ya hao ganjofanya yabone yabwe mwanamme ye mrume kajaileo ewa ni zilawe insitunde emru ya wemru mshahangu ya pule mru mshahangu mazetwani sha ukaya ni zilawe wewe ngojombonesa yabwe hani mwanadamu lona hikma ngujojeza ukaya yeba wewe mwamba ngojombonesa yewe tuda mfanya zinru Allahu alam watukufu wa jamalifu na yana ali watukufu wa jamalifu ngarjo harumwe suje ya bili ye suje ya bili waimanamshe ya kawiyenshi homa yote ikao hazaya wana watimizi wala rohatawane hakana sejuru ya enna hasizahe komor
yende ya prepare msafara. Wa alaikum salam mama Kalida. Hosiha ende ya prepare msafara hula Komor e mwanamshola hahundu namna habiri Dar es Salaam atahawasili unumanga. Gwenshim namji ntujwa hula Carcassonne, gwenshim namji ntujwa hula Dijon, gwenshim namji ntujwa hula Ka, gwenshim namji ntujwa hula Auxerre. Ihodi ho mwanamshe wo yanshiyo. E mwanamshe hola haono ya ukaya vomie bandangena wanawara rota wanawane ya rengeye mwana wahe mwanyanya uloma yote ya jia magari ya hunu Faransa. E mwanamshe hola ikao do ulo hunu Faransa habe hamnai pande yani kati ya beshe mwanyanya ye mwana he mwanyanya uloma yote ili atahenzia ya jia hunu Faransa. Hasibala ha prepare Hasibala ha prepare havehe ila ulamna ipande yani nda ila carte d'identité havehe ulama yote emotola mwanamshola haviri abo hata hawasili hunu Faransa. Hede nguyenshi daena mwanyanya mzazahe. Mwanyanya mzazahe hamrenge mwanamshola ngedena yabo. C'est normal. Haukaya katina fami hunu nguyenshi daena yabo. Ngupiho c'est normal ya pihe. Ngutlo chiffon c'est normal ya tlo chiffon. Ngurengezo le daho c'est normal ya regeze le daho. Shawa uziro hinri. Ye nyumba ikao de ya enshi yora hako tu parisa edi. Ze edi ya oma sécurité sociale do asaidia omba hinru wa hula. Mwanamshi hola haja harenge mwanyanya hola. Mwanahe mwanyanya. Hamhanso daho ni hula ngumhuzo. Ngumhuzo. Haukaya mimi wakati mwanamshi yanipara yaneleze hadisi. Timambia nike mwanyanyuhe telefoni ni mlongozi. Harenge telefoni ya nike mwanyanya mama. Harenge telefoni ya nike mwanyanya mama hitanso mlongozi. Sabami turamu. Soka hupara. Haukaya mwanamuhe mwanyanyuhu gawajo mlume ya bugonzo mlole. Hutafijo kutukubali ya lolo baada ngono kangu jonga dahola. Gamuhambiyo mbulie ya lolo sino ngojuelewa. Habaturam yewe Henry. Mimi dena mrenga huja hunumanga. Na tuwa mapesa hangu. Na viha karti yende ya mrenga ya deplasema yote ya jahun. Ya wotsi mdujuka uja jaunikeleso. Wakatila ni kupe telefone. Eza jirini. Ye mwanamshe wengo daho ni hongu hoso ngufanyo hani za ufanya se normali ya zifanye. Shawa uziro haini mru yendo daho ni hula mwanamme. Yendo ya waone gu profite hahuzuye mwanyanya. Ye mwanamshe hakabeti. Ye mwanamshe kajaka mwema. Haka ukubali izwe mwanyanya mzazahe ya zambao. Haukai hamabia ukangasi vanu. Kariti enyumba katushilera liva. Vomieri saidi lane. Iyuma fiti. Holala namru yarinike 50 au 100 euros. Ili jerengeze. Au ili jerlibe nyumba. Runambandu rule. Yo c'est pas méchant. Au kaya mayoti suru ukauzifanya. Lode le kalima yambia. Ye mwana wa hema nyanya. Hamba mayoti ukauzifanya. Yabo banda ukauzifanya. Rangu loda mina webanu. Utiwone nzuru hozifanya. Ili saidi lane. Mwanamshe hola haka uzifanya Mwenyezi Mungu na mswami. Haukaya kajaria hanabetura c'est vrai. Parce que hani corrompi, parce que j'avais pas le choix. Wede mruya nirenga ujahunu manga. Wede mruya ndeplace mayotu ujahunu. Wede mwanyanya mzaza hangu. Shati jirande konti. Haukaya inutu binadamu. Haukaya yeye. Haberangu wakati na disodunga fundi en 100%. Gamono kati untu binadamu. Harenge mwanyanya mwanahe mwanyanya hola. Hamhanso dani ha. Habebatura. Wanaume watimizi kume namba hingu. Wawo ujwa ujahoda honi. Usikuzima yo ujwa urese wanaume watimizi wane watsanu gwatowao sa euro na 50 euro ili walale nami sede atatsunumrume bidi anlole ibidi ya janlole haraya katsukubali iyo maisha hingi bumana mangu turamu mambie makalima ya elewe haukaya minti namba mruhunu gamrudinu hambie yuhouli yongabu wadzadzwa erdarasa wallahi bumana mshewewe gwajo huja warenge mana mshewuo wakeda wena wamloze sufin sobuwe hanywa nzambe gabajo huja wazazi wa erdarasa warenge mwanamshe huo eberge wamloze nemrumeka wanzu ya mlole hauka mwanamshe hasubise tambu hakubali ye marche ili ya dokotize nyumba ili ya dokotize kurso ne mapesa ya la pia wala yo ukanti osalo ye mwanamshe hakofukoni wala wadonjia ya la tuifu. Alafu wanaume wenji wakwenda wanaume mafrika. Wanaume mafrika. Waodo wenji wakwenda yabo wakohe mwanamsho. Na mnisami hiye aniyetarma. Bangi obligatoire rizambe mwanamsho ya ile ukaya Mwenyezi Mungu gujo mwadhibu.
gujo mwadhibu hukaurenge manyanyuho umdeplace mayoti umtseshe karti ya bire yaje na unanga ujodo mhuza udola lada wenaye udo mtsimbiambi. C'est ça la solution. Madame Shihamenda uluna wana kutsuna taya kutsuri ya Mungu ye mwana he manyanyuho ya hunga mrumme ya nzoji ya mlole ya juso mhono ha kese kuna ku ha assume kuna ku finalement du rende compte ha hundu mrumme na mlole kutsukiri ye mrumme haja bangono kaya ngujo Canada hula kutsukiri ye mrumme haja badangono kaya ngujo za mwana wa shahuji hansi ya ukaya ngomhotsi yabo udomuliza mafriki gomhotsi yabo udomuliza wajeni gomhotsi yabo udomuliza wa maure gomhotsi yabo udomuliza ta wa Komori habaturamu c'est que le fait mal gabu wa Komori wako huja katsuno kwa Komori wala ngwaro naonai hukamsoda honi hukenso salom ani mzade hamanda wewa nshima yote wazawanao mayote wakaobidi ukinaye shangojo subise Madame Shemrwa Mararu. Gojo subise Madame Shemrwa Mararu ya su parololo. Ujo muhetsu umrene sac de frappe. Heni ujo kaushinde ya jia bwado mtsunjia. Udo akese mapesa. Hariba langa msaidi lana. Ele kalima yamba mayoti gujaka uhelwa. Lo kalima hinga Madame Shamanda wambio mana. Yamba mayoti gujaka ufanya. Ile okaga sibanu da mina wengarbulo mru hajaha hurenge. Ele hunumba hinduri liribi nyumba. Yoti solution. Humtabisha mezi na mezi. Juma ureseve, katastrofu, zaku, na ufanya mafiti ya tso kontan. Hapa sahale mewa. Gamdudinu habi ratse sinema. Ratse sinema. Zia. Ria Mungu. Oba mnyezi Mungu yese jura ho ishangewa. Waulona wanawara wa tabasa yese jura tu changewa. Gohonsukaya izo ufanya yese jura ho kejo changewa. Kena ushangewa. Izo ufanya yese jura ho kena ushangewa. Na minga mhambi vomie. Ustahafiru utsahema na hema nyanyuho samaha ye mndu manzu ya mlele mbeze mzifanye avara heja jarengo paswe ekangono ya ukaya kabati mndu ya joka umtapili ya yuho uliyo ngabo wazazi wa erdarasa uke erdarasa haina bahanu ngasina wazazi mwajo huja wa mrege kati wambia ya mga mhambio mwana mshohangu ria mnyezi Mungu zina tinjema wa uchamfu gomsalise, gomsubise, gojomklawade, gojomangamize mwana hema nyanyuho. Umwana Mshemrwa Mararu. Kajastai kumhentia bodo mhuza. Hajuso mhono abasa. Halemewa. Gabo mrianzu ya mlole. Mumbize naye. Haukaya humambia. Vane problemu kahulolo nsina uhuona. Ishode shatsonga wa haraya. Vane problemu kahulolo ngujunda Canada holaho. Kuna ujo jawa numbisa. C'est normal. Yo Canada holahe ngujuja humbise na hingi. Ngujo bakine lida holahe ajiyo kipene mruma. C'est vrai wodo wa mrenga uja hunu Faransa. Yepo wa mrenga zemaliza hodo uja umuheti. Udo mbuli ya magadla wado jawa wado mkansi. Wa binadamu wa usilamu. Ya Latif. Gamtoni mirohangu yo ulona za wenjeza pari ya njeze. Yo ulona makalima yambie mwanamsho ya mwambie. Yo ulona makalima ya wambia. Ya utanga ya tsange. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 5 minutes za appeliba. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Je répète. 07 48 45 19 33. Nampare mweleze makalima yemzade wei mumkonseye mumkritike mumambie ya ukaya ye khatwari ilone mwanahe ya mhatsi yabo ya mhuzao ye mwanahe manyanya ye khatwari ilona yeye banda hati zina na enge na sejuri ya ena gwanzo ishangewa ya eleo ya ukaye mane sejuri so ishangewa de rohombine zina ya zihala hodahoni hahe ikao hahati mwanamshe wainge jumamuza finalma mwanamshe hazia habange na mrume yanzu ya mlole haukaya haini mruge na bezone daholahe haini mruge na bezo ya hunde mrume ya manze ya manzize ya lekeze fami shakujaka umrenge manahe manyanyu Jom hetia ya subise tambu ya subise mashaka
Assalamu alaikum. Ngojole salamu yabo urudi uhezeleji. Daga mjoka hupara uparticipe ya mpango utekeleze zafikiriza. Resalam. Assalamu alaikum. Hezeleji mtukufu s'il vous plaît. Oui, assalamu alaikum. Allô? Oui, wandugu shiao, vas-y. Utide shilia iho shilahu. Mimizo ni fikirio. Mais les amandeuses de dire ils ont biswapi. Jusqu'avant haweze moto huo maskini Mwenyezi Mungu msamini. Ezabili hamrende duka hakuuza. Muona. Yavo hizo ndizo yafanya wao. Mwenyezi Mungu nambulie mndu Mwenyezi Mungu ajalie kwa mndu mnagoya ya baema acho ya tuonyeze mbizo. Sikonga bwandu ume kaungwa jwamba tasio abo mndu yatende. Ono. Shemo toe hafanya ki la umumbabe moto bisiko kajajo kubali ya fanya ndongo jizo ajohibu ya mtonda ni wanadamu wajue hizo shatonga mtonda ni ono naye atikubali ndongo jizo kaende harendwa marshe uziwa moto achuparo jolodwa ende atilwa benge hakamaore akufanya hizo shandu kwa kumwona Kajaka ya kaufanya hizo ndizo ye mwanyanya mzazahe ya hamba. Yabwe mana ya hamba yaboke mzaze huo aye mzade huo ya kaufanya hizo ndizo ya kaufanya mayoti yeye. Wewe shabo yojo bala namboka ya benge hakamaore shaizu alupata kumwona shawaba haija ukaya hajadu mpari asmahi ya mpari ya mafrike ono abuka tuju Afrika uo mzima waili wewa wa kabila nzima ewa anti nzima tuwa habiwana damu wao pia Mwenyezi Mungu ujo mbule mndu mnanguo ya balihema tu Jokil kem lume katujwa on sait jamais ungu juo shawo mlume yamba wanzu ya mloni ya mbesubira hata Mwenyezi Mungu ya shende ya mbuli mndu mnanguo ya msitiri bayo tinongo nyangu ne mwanamshe uonge miliwana damu wa mjue Pisko abo yonje ndongo yefanya o atigenda hapa nsandu tompaji wanashwa wananyatu wa lokomori wakomori wa lo Marseille abo au walo tinda obi Oti Marseille wajenda watombe usoni mwa mrujuo babu wa mruka wa speciali ya bigana da mwa towandu jawao won sheti jehi ukakashma mwanamsho akuo mtowe lera ino bazali yabo yende aoneka mwishinda bunde uwe yajo ya mkubali shano wajizo bobo chiramu wandu waonge dojo anu jawao bawa wandu kawo wo dangere farataba wa fansawa nao me komedi Okay. Kama biashara katulele ukange na wana katulele ndo jahannama ukaya ngena ulezi urengo mwanamshe baniye wae hamuhanti biashara hadumuhuza na ya hunde zinafasi zae ya dohula zoe hila ono Okay mtukufu. hata yekai mwanamshe ende harungwa zungo jizo serikalini mwanamshe umujofungwa Isko yo harmai sharia da Faransa yo interdit kango fanyo nungo jizo ndani wahati ngo ujwe hali hiyo ye mwanamshe yafanya hizo chialo halo Wiga mwisho shanda hera kabaru kwa wenji. mwanamshe ya hati ya kuzawe mnyahe hali hiyo ngena prison wandu wa kwenda boe fanyeze nungo hizo wanaume wa kwenda boe fanyeze nungo hizo wajofungwa wakundanewa Shawa gwaja kauswa zamvu, gwaja kauswa zamvu wa muheza mvu. Wewe ngamelewa cha yo interdit Faransa izongizwa na tije Poloni na Italia na zina ndau cha Faransa bandu interdit nje mwanamshauri maskini mzuo kama da betemkika na papia au ekange na papia cha ingia kapjiranda la polisi hambaye halisio mwanamshauri wa watu wafungwa wandu wa wajabo yajo watu apiskwa watu Alaikum salam hasbogos. Okay mtukufu. Rishi yangaranga wa satsen. Araba menji.
Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na musomwema. Mwenyezi Mungu arjailie ezijoka na heri o wanadamu uwanu warie ihorjoka hwenda wadojokaya duniani hunuka huna ladha inu khasara diorlonio harma ye dunia inu wanadamu kwa tswele wa ukaya vomye horeda njema rahana urendambi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hupara participe à mon pango sidelilo. Non, tu l'as dit. Ah bon, désolé bangaman direct. Désolé. Watukufu wa Jamalifu ya numéro 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33. Salam alaikum. Alaikum salam. Upara participe à mon pango utsoni parabas. Non, para le parti. Yere salamu wambema kalma mtukufu. Assalamu alaikum watukufu mwishia wote kanzani ambe mahoza ya hema na nyasi uwe urenda ze tabia hizo. Kaske tabia hamada hizo mwanamshe ikayawo afeti mwanamshe ikayawo ene fursa kajabidi ya kubali. Shami mekote ya nzima gani mwele wakaya komkuwa haka humterorizo ka yende ambe hahunu yeye hakamshitante kange oblige afanye ndongo hamadizo Wewe sharangu davae saa shiriho kaya noshi pa oblige kairia jitapeli kahamba ngozi ya mzingare yalivema pesa hai na mwambie ya wazema pesa ya rengo wandu wamfanga za tabia hizo ya mbeti satu livi mapesa wa ndengo jahunu ya rekipere heze kufruwa kamunsimbiazo ya juhara jito wawebonze ujahunda mndure kamgazija memsi amsaba mbramanda mengenga momala aliyobesha ndazo ya joka unitarma problemu shati jo mndenga sha malheureusement mala uzimamina na jwe ditapili ya baya utimaisha ubeshi ya bahu ndo mrume shatu juruka zinahu mlawaro honi ya voye sanye traumatize ya voye sawa tabia jizo baya mzate uwe deje maisha hekana paroka mema pourquoi ya jok jihuza yeye Shaya juya samize mwana haya ajoka hazaye ya mfanya tabia hamandizo la juya tawe paske ya vwe roho itailemewa kana uparuka tranquili alafu ngono ukaya ya vwe sejuru yahe kena uparu jo sanjo hero hombia kana uparo ikakajata hata nao hamungu ya ransi tabia jizo na juya kaya mungu toka haruma usongefu ya juya kaya besengu todota hamondo chiwa jambo kaya na mje mfanya tabia jizo nushauo ilidia juya ya jidabri ya tawe kaske hesa harekipere mapesa haya ya mbeho jahunu haya renge mashallah na juya mwambie kama mwambio kani libeme pesa hangu mwambio kaya wazema pesa ya luandu ya kahumbegaye fanga tabia hizo ya renge kaya onde mapesa haya no ya juya ya tawe pachuwa kasi tranquili yoti tabia ya kaya mbio irende mwana kuyajamba mwana wazaya mwana wa mana nyuwa wote wao deli no na mdoto na beno wandu waona rohombi shazi tabia zinu izo tabia yoka wandu hamanda wao mimi ngemide moto wonso to hea wami ni mvumbuwe ikangutoka ni uwa ya ni uwa cha wandu wajo mjua ijokiri ya mvumbuwe yekakatsi halawaiho shomalani aliyo ijokiri anigujoria ukaiho malani waloma africain ya bwana mshewoge na relasyo zahe zinji iyo demana niwona ukai ngemuhara haukaya yaboye hakaunambia sha hakaonsuplie ntsirongo makalima mai ya udemwa ye mhuahe ya udemwa nyamzaza sabamisi lode ya mndu t'inquiète pas mbona jidabri parce que abo sale mewe roho ashindi haza ndo ngopi yonde mana zendaka za mshinda ibidi wantu wa mlaumu kateja bidi ya kubali ndongo jizo uise vrai shawoli honde hakaruno kaya winde ya ndongo ujahunu suwa jango manifanya ndongo ni halizo nsinashua sharangu yesa yaona wakayano na tuya chao ya chawe reka ngudungwe mrumu mmekotu ende ya mwambio kaya misava nesha mzaza uwa harara mbiziwa anjoto mbizo amina wentawe nenzangu wakana umchilila ya mkotu ongwa mboka venuwe roha venu tinado uona ya tuya chawe Awa. T'inquiète pas parce que gadio fanya niza ufanya ukaye mwanamshe wana mpara rongweli ya kaanza ganjo tsawa dzadzwa irdara so fanye tout pour tout hata wende wa mrengo malani kaudo yaliyo marabame njima swe
marahaba nguna tukuze vako ya uteze titahidi udamba wenda shunga wanu za kufuru wazirendao enshurunga jodo wajua beshengo wasitiri sha enshurunga jodo wajua hamzima Ah oui. Obligé. Haya marahaba menshi watukufu na mpare mpartisipe ukaya yinu yo utsonge mwanadamu ufanyaze rongo kangusho zera ai za hoa Komori ziwamete ani pression warambo ukaya rangu duniani walaani nana akhira ngwajulani wa Mwenyezi Mungu. Na mparo numero 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33. Sama Doudou appelle parce que tu fais beaucoup de commentaires. Ya wone sauti kuvua, ma soeur Sama Doudou d'amour appelle pour parler à ta voix. Wone se zetambu zahunda manamshe hamadawe haukaya tu commentes trop pour ngone so zango ka de zendonai para wonese ulongo mbabiba ça va faire vraiment ça va bouleverser la dame là. 07 48 45 19 33. Wanashwa kugania abo hama owinjo hanyonyondwa dingoni nyikamwanza mrongowe nyiuria nyikanza mbweze hanyo vome kabati mrajoka ujivumbale zina la hevano na mpare mrongowe mlaani mwankuraje ye motlowo imwanamshe hamandanyi ikao hasubiseku na taambu za ikao ye mwanyanya mzazahe hamhatsa kajuma umuhuza hasibabu kursu hakajuma umuhuza hasibabu libanyumba yabo johanza bakwana washe wenji mpare banu mwoneso tukiv shaganyabo ga mundungao olyo ya upara mwonese mzade wa yare sante ya ukaya Mwenyezi Mungu kanaomba nafasi gujo mwadhibu hunduniani hadi ya mwadhibu akhira haukaya ikaka jare kones yode mana rajonza nywanasho hatu na mpare hawinji. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, resalamu uandisema kalima yao ya Rongwe mtukufu. Okay, Sama Doudou. Assalamu alaikum. Sijani ni preside arma mpango ni mwana mimi mzazi wa wana ni ambezi uzao na besiri sawa mana ya harma pari botiram. Ewa. Mana harengwa jahunu wano soti pia harengwa jahunu harengwa wana wajahunu na kartutufanya madizo. Alafu mimi ngamla yumwe mwana mshakuo mzazi huo kaya Mwenyezi Mungu mwanadamu mlani Mwenyezi Mungu mlani maana yote ndio yazilete mafanya maana mzazi yazaya awezi afanye mwananya hata mwana wa hahi ngutumfanyazo mwana wa ngutumfanyazo na Mwenyezi Mungu mlani na najua kaya kama ndio waje zitembea zijo mkinishia hata sejuru hiyo zijo mkinishia Mwenyezi Mungu mpinise hata zanongozo hata yenye mbayo ya serikali yaliyo ya tolwa. Mimi ndo ngwanjwa mbia boturamu ekaya mimi umjini ndio minsi marse malapari chanya ndamjoka mimi ndo mjini munulio mimi ndo wa darasa ndo zinazaya ndo renga riski amjore fanya usilamu ndo jema nao Mashallah. wala mimi ngamjo jumale dira makalida mimi ngami ngojo angalia le dira makalida armaye Facebook yangu nazisha privé ekadi hondio sanchu mbasanga ngomji ngaswa ndwenga ngajawenji really wala maure wenji ntujua daunulio jumkinishia kaya tidio ndio tujua shaka ngani karibu ni kakule ni karibu shaka nga obezwe ya hema na mshewo ya shivi lakini ngamina wanawashe walo wahuna watiti nchujo jombe lazima dazivi ikaya nga mtoshinda njini lio gami vano ni hangazi jishazishie na harume Facebook ya hangu unazishe prive unambie kwa domjini ndio mtu habio mjini ndio ni uhamie kama ala ngo bajine karibu nami damtuheda namtsahe kangu zo kubali aje nosote ero hiyo maana ni msoza rumaya tumtoa mwezi na hizo Mwenyezi Mungu ya hafadhi kama kwa benzi inshallah taala bizni Amina inshallah amjone riziki za kamza gahe ngo kwa dogo shamjo gazi kwa Mwenyezi Mungu ibawode arumba mtota kwa Mwenyezi Mungu mrada zena maana sisi wa hatuka tujodo betu kwa warda zema mashallah zote zangu Mwenyezi Mungu tumhafadhi inshallah taala bani alio ngwa mhafadhi zendogo azise damgwa sanizo gwazirenda chaboturamu minda za darasa minda zinazaya garifanya na ufanya utowe mwana barasa awe mwana bataji danger
ababa anda je butiramo parce que abamda zahi mudo comme tiba ku furaka zila mtilia abaga lazima ufanye tule moyens kama mana hatu ha bakayo taseri hapo ila fanye tule moyens maana ya ndo solution ya vile. Okay. Assalamu alaikum mon fils. Mashallah, jazakallah khair. Nizimuna ujazihir mama. Okay, wa alaikum salam. Watukufu wa Jamalifu garanza telefoni nzima haumbili rizio mpango rijohanza nyu wanawasha wake mwanamme ya pare haukaya walanga mwone mwanama paparahim appelle mon frère wonese mbavi mletso himabu amade mafoto mdolangalia na mpare mwonese haukaya zinu ndongo ikao ranzordo saidilana garjo uzamba rizilani shaho para nyinyi mwonese outukivu yemzade we yaishi ukaya wakomoro wenji kwa tida kornai gwa mbeleo duambi na yado jwa ukaye sejuri ya hekana wishange hasibabu de fikirambi ya ibalia na uzulufu ya ubala mayo tujahun 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 na manzia numero mpare ranywana washe mweneso utukivu au kagaranzo apeli mbili basi rijauzio mpango ili yemzade woi yoona heliamba tsanfera hangu ya rambuwe ya ukaya owakomoru gwa mlaani yo nana ekaka jajirande konti ya tsaga maghfira na tauba osoma mnyezi Mungu ya tsasamaha ya mwanahe mwanyanya ya paramzazahe mwanahe mwanyanya ulokomori ya tsasamaha haizo ya mwana woi mwanamshe woi ya subise o wallahi wakomoru kwa nazo mlaani na sisi mimi mwanamshe abasarzamba o gamjo kontakte wazaze wa erdara saulo harmo mjiwo wende wa mrenga ukaya mono mzazatu kaudo ya parawan habange pre a n'importe mahala ni kaudo ya liyo gujo deplace yende ya mrenge dawa imana jamana mwana mrujwa uhunra mwana uto mru kahamzaya hafaidisha mrujwa uzaya mwana yake kafaidisha mwana tiwa mzima zinu nroso zihunra mwana msheikao hahantiwa juma usubi setambu ne mwanya mzazahe ya mhanti juma umhuza bahari ngwanzo ya dotsangaze kurso na usaidia ye nyumba kajahunra namna ya umbeha yenda yafanya femme de ménage yenda ya simbuha sha haono ya ukaya vuomie ya hundre argent facile wakati kao owandwi kao duwa mrenga wenji woma africain ya uliona wadendo Allahu alam Mwenyezi Mungu jo protege mwanamshohatu ya hifadhi mwanamshohatu rikane roho ya udolo ukaya zinu kazirendwa zinu kazifanyishiha na rilie Mwenyezi Mungu udolo ya ukaya hewe ya dunia itiri hadai ya dunia itiri babaisi hunurija garjo ulawa kabati ya haja ya baki waka wenji walawa sirilio garjo ulawa gabajo uja wanadamu tsena ikao kwa ojabanu kwa nauli wona vomiere shele horjoka hwenda wa Komoro vomiere shele horjoka hwenda wa tukufu na lirensi zambi na mzade woi kadepe matona nafanya video yinu gamrudi nuhambie yeka humtabisha humderange gamina ledzina la hao gamina za sura za hao yeka humsubise hau humtabisha apartira video yinu gojo hunra wangu wajua uhimilie na singa sina wanadamu wajoshida wa humetaneshek gasina wanadamu wajo poursuivre au police gasina wanadamu wajo wa serikalini yekema na msheuo humuua hau humrende nai hau kairangu wabasa rirenge miadi wala sirenge miadi garuhambia ya ukaya yekahana ambia ukaya humuua hau humpulia mabandi hau humforce wallahi na Mwenyezi Mungu gojoona wahimiliwa yabone serikali hau kaya ngawajo huja wazaze au ngawajo huja shikominote wajiabo wahulani wahurenge wahufunge na nesejula hoke na ushanjewa hasibabu de ruhambia yode manarjo hambia ukaya laani Mwenyezi Mungu laani utahesama usoma Mwenyezi Mungu wambia Rabbi sisubise taabu mwana wa hemanama mwana wa jomzaya humhati yabo humrende bandi humhati za wanadamu wenji wajiwa mrenge wado mheya na mfanya uchafu wa alaikum salam mama na diabuni hata mpaka da yabo wa Komoro Mwenyezi Mungu gujol hifadhi ya rihafadhi
yarisami yarijainlie mwiso mwema ridoeshe la ukaya raheja katrotar vomie mwanadamu ya reconnaisse ses erreurs ya rejebo Mungu juu hata mpaka dayabo longue vie à notre sœur ikao ha reconnaisse ya ukaya ngusubise haforsewa hakubali hafango ikao zote njema abasar zamba jomba Mwenyezi Mungu ya muhifadhi ya rihafadhi ya jaili haini mwanamshe uyeshi tambu hamada zinu haini mwanamshe usubise tambu hamada zinu Mwenyezi Mungu ya jaili wanashe wao wajirande compte warevei wadole wa ya ukaya ye mwenye ridhiki Mwenyezi Mungu shati shombesha mwanadamu hata mpaka dayabo boom longue vie à vous insha Allah.